Nongeye kukwirizaho nanakurarikira mu makuru yacu y'uyu mugoroba wa none ndi posho ku munsi umwe ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2023 mugiye kugezwaho naje Osborne Nyamusebenge. Reka mbanze mbagezeho ingingo z'ingenzi z'amakuru yacu turi buze kurambura mu kanya gato. Hari hagize igihe havugwa amakuru menshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'Umurenge havugwa amakuru yuko umutwe w'inyeshamba za M23 woba waramaze kugera mu bice vya Kivu y'Amajepfo, ahanini bavuga mu misozi miremire y'Umurenge. Andi makuru avugwa mu misozi miremire y'Umurenge nuko Dr Lazare Sebitereko ari mu maboko y'abashinzwe umutekano muri Kivu y'Amajepfo mu gace ka Uvira. Mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ni Kinshasa, inama y'abarwanya leta ya Kigali yari kubera i Kinshasa yasubitswe. Minisitiri y'umutekano w'imbere mu Bufaransa yatangaje ko yitabaje abashinzwe umutekano 45,000 mu rwego rwo guhangana n'abaturage b'i Paris bakabijije imyigaragambyo. Reka mbararikire mu makuru yacu aho tugiye kuyarambura. Turahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo aho ni mu misozi miremire y'Umurenge. Abashinzwe ubutasi mu ngabo za FARDC ho muri Kivu y'Amajepfo bemeje ko nta ngabo za M23 ziri mu majepfo ya Kivu. Hari hagize iminsi havugwa amakuru ko umutwe w'inyeshamba wa M23 ko woba wamaze kugera mu bice vya Kivu y'Amajepfo, ahanini bavuga ko ari mu misozi miremire y'Umurenge. General Andre Oketi Ohenzo uyoboye brigade ya 12 ikorera mu Minembwe yaje kubihakanira abashinzwe ubutasi mu ngabo za FARDC bakorera i Bukavu, aho bavugaga ko izo nyeshamba ko zaba ziherereye mu bice vya Kabingo, Rutigita ndetse no mu Marango. Ibi Ohenzo yabihakanye ubwo yahamagazwaga mu nama y'umutekano iheruka kubera ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajepfo i Bukavu, ko kandi Estu wa Rejo muri Kivu y'Amajepfo yakoze uruzinduko mu Minembwe muri kiriya cumweru gishize, akaba yari yagiye gukurikirana aya makuru maze agezeyo asanga ari ibihuha. General Andre Oketi Ohenzo aheruka gukoresha inama mu Minembwe n'abashefu bagize akarere ka Minembwe abasaba kuba maso. Muri iyo nama mu Minembwe, General Andre Ohenzo Oketi akaba aribwo yanzuye ko mu bice byo mu Marango ko ingabo ze zigiye kuzaza zihakorera patroli. Muri ico gihe mu Minembwe hatangiye kuvugwa ko intambara ko yoba igiye kubura, ni mu gihe ibice vyo mu Marango birimo abaturage birwanaho kuva intambara iheruka ku minsi 29 ukwezi kwa12 umwaka w'ibihumbi 2022 yahuzaga abaturage birwanaho n'ingabo za FARDC zo muri brigade ya 12 zari ziyobowe na Koloneli Alex Rugabisha. Mu yandi makuru tumaze kwakira nuko inzego zishinzwe ubutasi mu ngabo za FARDC mu bice vya Kivu y'Amajepfo baheruka kwa Mwami muri Plaine de la Rusizi bamubaza ko M23 yaba yarageze muri ivyo bice. Mwami arabahakanira. Ingabo za FARDC muri iyi ntara nuko zari zimaze gushinga imbunda ziremereye mu bice vya Plaine ahitwa Ngomo, aha ku kiraro gishasha giheruka kubakwa. Ibindi bibunda vyarazwaga Kamanyora ndetse na Nyangezi. Izi mbunda zari zishinzwe muri ivyo bice mu rwego rwo kuzibira amayira M23 bakekaga ko bashobora kuyacamo. Mu Minembwe, Dr Lazare Sebitereko ari mu maboko y'abashinzwe umutekano muri Kivu y'Amajepfo mu gace ka Uvira.
Amakuru amaze kumenyekana nuko umuyobozi mukuru w'ishuri rya kaminuza rya Ebenezer mu Minembwe Dr Lazare Sebitereko ko ari mu maboko y'abashinzwe umutekano i Buvira, aho byamaze kwemezwa ko afitwe n'urwego rushinzwe ubutasi mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku munsi wa gatatu w'iki cumweru gishize nibwo inkuru zacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ko Dr Lazare Sebitereko yafunzwe ubwo yavaga mu Minembwe ageze mu gace ka Kavimvira ho muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajepfo mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko yafunzwe aho byarimo bivugwa ko yafashwe n'urwego rwa ANR nyuma y'aho mu gihe kitarenze amasaha agera kuri abiri avugwa ko baje kumufungura. Mu makuru dukesha abaturage batuye mu gace ka Uvira nuko Dr Lazare Sebitereko yafashwe ku minsi 28 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023. Aba bamufashe bamaze kumusambisha bamushikiriza ingabo z'u Burundi, akaba aribwo byatangajwe ko uyu mugabo yafunguwe, ariko nyuma abashinzwe ubutasi mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bongeye kuja kumufata maze bamushikiriza abashinzwe ibiro bya TD. Hakaba hari amakuru avuga ko izi nzego zishinzwe ubutasi mu ngabo za FARDC ko zaba zamaze kugeza Dr Lazare muri prison ya Bukavu, kuko inkuru yakomeje ivugwa n'abaturage batuye mu gace ka Uvira. Dr Lazare Sebitereko, inzego zishinzwe ubutasi mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bafashe uyu mugabo w'umunyamurenge ku kibazo cavuzwe mu nkuru iheruka gutangazwa n'urubuga rwa Africa Intelligence ivuga ko Mahoro Peace Association ko ifasha abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bamushinja gukorana n'ishirahamwe rya Mahoro Peace Association ko nawe ari mu bafasha uyu mutwe w'inyeshamba uteje intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ikinyamakuru gikomeza kibivuga. Gusa nk'uko abanyamurenge bavuga, uyu mugabo Dr Lazare Sebitereko nuko azwiho kuba ari umukozi w'Imana, aho bivugwa ko yagiye akora imirimo itandukanye ndetse amoko yose atuye mu misozi miremire y'umurenge mu Minembwe ndetse n'ahandi yagiye ahubaka amashuri. Amoko yose, Ababembe, Abanyintu, Abapfurero, Ababembe n'Abashi ndetse bose bakomeza bashima uyu mugabo kubera ibikorwa byiza yakomeje gukora muri kariya gace ka Minembwe. Inama y'abarwanya leta ya Kigali yari kubera i Kinshasa yasubitswe maze yimurirwa ku wundi munsi. Byari byitezwe ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'undi mukuru w'igihugu utaramenyekana bari mu bashitsi bakomeye bagombaga kwitabira inama y'abarwanya leta ya Kigali. N'inama yari iri kubera i Kinshasa, kuko amakuru abivuga ari abari kwitabira iyo nama n'abarwanya leta ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, aho hirya no hino ku isi bibumbiye mu rugamba bita ko ari urubuga ruharanira ineza y'Abanyarwanda. Byakomejwe bivuga ko mu bagombaga kwitabira inama yabo harimo Perezida Felix Antoine Tshisekedi n'undi mu perezida utatangaje amazina ye, gusa kuba aba bombi batabashije kuboneka bituma bahitamo gusubika iyi nama. Perezida wa Kongo n'undi mu perezida twari dufitiye icyizere cy'uko azaba ari muri iyo nama yacu, bose ntabwo bashoboye kuza muri iyi nama. Dr Kapanda yavuze ko mu mpamvu zatumye Tshisekedi ataboneka ari uko mu mpera z'iki cyumweru agomba guhurira mu yindi nama n'abarimo abaperezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Joao Lourenço wa Angola, Hage Geingob wa Namibia, yiga ku bibazo bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
yavuze ko nyuma y'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we batashoboye kuboneka nk'abarwanya leta ya Kigali, bagize amahitamo atatu arimo kuba bakora inama yabo bariya bombi badahari, gusa basanga mu buryo bwa politike byaba atari byiza. Yakomeje avuga ko twaravuze duti byaba byiza bose baramutse bahari. Urabona iyo abakuru b'ibihugu bahari cyangwa umukuru w'igihugu ahari, hari benshi baba bahari nk'itangazamakuru. Rero twavuze ko duti aho kuja gukorera inama hariya kandi badahari, iciza nuko twarindira bakazaboneka inama ikabona gukorwa. Mu yandi mahitamo harimo gutegereza Tshisekedi i Kinshasa kugeza ku wa gatanu w'icumweru gitaha, ubwo azaba yavuye mu nama afitanye na bagenzi be, gusa nabyo biza kugorana bijanye no kuba byafata igihe kirekire kandi abagombaga kwitabira inama bafite gahunda zitandukanye. Dr Kabanda avuga ko we na bagenzi be banapanze kuba baba bavuye muri Kongo hanyuma bakazahagaruka ku wa gatanu w'iyingariza kugira ngo bakore inama ku wa gatanu no ku wa gatandatu, nabyo baza gusanga bivunanye. Yavuze ko amahitamo ya nyuma yagize ariyo gusubika inama hanyuma bakazayasubukura ikindi gihe ubwo Tshisekedi na mugenzi we bazaba bamaze kuboneka. Ikindi ni uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwe niwe wemeye guha bariya barwanya leta y'u Rwanda indege yo kubazana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'aho gukorera inama hatekanye. Tshisekedi wigeze gutangaza ko ashigikiye umugambi wo kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yakunze kugaragaza nk'umwanzi ruharwa w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka ushize yabwiye urubyiruko ko rwose rugomba gukunda igihugu cye. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abavandimwe n'abashiki bacu, mbere na mbere bakeneye ubufasha bwacu kugira ngo bibohore, ntabwo bahuriye n'ibyo abayobozi babo babashiraho, timukabapfane cyangwa se ngo mubateyipfane. Aya ni amagambo yakomejwe avugwa na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Abashinzwe umutekano mu Bufaransa. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Bufaransa yatangaje ko yitabaje abashinzwe umutekano 45,000 mu rwego rwo guhangana n'abaturage b'i Paris bakabijije imyigaragambyo ikomeye yadutse mu Bufaransa nyuma y'urupfu rw'umusore w'imyaka 17 y'amavuko warasiwe na polisi mu gace ka Nanterre ku wa kabiri w'iriyinga turimo. Gutwika amazu n'imodoka ndetse no gusahura inzu z'ubucuruzi biri mu bikomeje kuranga iyi myigaragambyo. Usibye umujyi wa Paris, imyigaragambyo kandi iri no kubera mu yindi mijyi wa Marseille, Lyon, Tours, Strasbourg na Lille. Abigaragambya barimo bamagana urugomo ndetse n'ivangura rikomeje gukorwa na polisi y'Ubufaransa, kuko mu mujyi wa Marseille wa kabiri munini mu gihugu c'Ubufaransa imyigaragambyo naho irakomeje. Reka mbashimire mwebwe mwese mwabanye na Metos TV mu makuru yacu y'uyu mugoroba wa none n'iposho ku munsi umwe ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2023. Nje mwari kumwe nitwa Osborne Nyamusebenge.